ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд ҳам мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот чад дар ватсапи экраномада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навод чӣ мошин рӯй карда, чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба мошинои фурӯшӣ ки срочна. Сурати мошинои алишам бисёр ҳастанд. Хоб астаи BMW 3 серияс аста ки бо нархи арзон срочна, Opel Caravan аста, Opel Caravan аста бо нархи арзон астаи, Toyota RAV4 аста дӯстони азиз, астаи Volkswagen Golf аста, Soloy Nav ва мақсад ки мошинои зур. Хоб астаи прицепи фурӯшӣ ки барои мошинои майда аст, нархи арзон кардем. Гурзаво яъне ки газели бо мусофиркаш аста бо нархи арзон дӯстони азиз, астаи великои фурӯшӣ аста ки нархҳои арзон кардем. Nissan Maxima аста дӯстони азиз, Opel Vectra B аста, Opel Duty аста, Soloy Navush мақсад ки соткаш аста, Toyota Camry аста бо нархи арзон аста ва Daewoo Matiz аста ва дигар мошинои советски ва мошинои акселератори Moskva аста ки нархҳои арзон кардем ва мошинои алишам аста ва курси имзо бошад 111 сомони аста. навор аста мегӯем маромад рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ астаи дӯстон ки срочнаи Volkswagen Golf астаи ки Volkswagen Golf 4 айрӯи 60 меравад, яъне ки мошини спортивни зури бадай айрӯи 60 меравад. Хоб соли мошин 2000 сол астаи ки суифориш бензини холия газ надорад, бензини холия моторуш навад дӯстони бензини холӣ ягон бор газ задагӣ нест. Мотор як 6 литри экономни дӯстони азиз, хоб 6 литр мегад расход дорад. мошин мегад спортивни дӯстони азиз, расход 6 литр астаи вообще зури бада. Коробкаш механика ҳолати мошини баъдрон беҳтарин. Мошин танировка 10 моҳи дига дорад, ҳуҷҷат дӯстони 10 моҳи дига дорад, утулкардагӣ астаи, хоб балнош мегад 90% астаи, хадавой мегад нав, системаи музикаш яъне ки самбуферҳои пеш мегад задагӣ дӯстони азиз, чиқолакҳои нав фасони 1000 сомона мегад задагӣ дӯстони азиз ва инчунин номерош мегад падарка 1777 мақсад ки 01 кати мошин номерош падарка аст. Инчунин монитор, задни камера, ҳамаи намуд монитор задагӣ дӯстони азиз, лобои намуд камера катим ва дӯстони азиз фақат суми холия. Инчунин кондитсионер мегад дорад кор мекунад. мошин мегад кам расход, яъне ки ҳамин чиз суми ки мегад ёфтагем дар мошин мегад, яъне ки задагем мошина мегад фасон кардагем мошин идеалист аст. Инчунин главни мотор мегад вагон нав задагӣ аст, 10 моҳ танировка, 10 моҳ ҳуҷҷат, утул кардагӣ, дискакҳои фасли светои сафед, мошинчаи хеле молодёжния. хоб дӯстони азиз, мошина мегад 50000 мегӯем, бо муомила мегад мекунем камтар дига ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархорда. кондитсионер, электропакет, ҳамаи намуд комфорт, нархи мошин 50000, боз муомила дорад. рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшо срочна маромад занг занед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астаи дӯстон Toyota RAV4 вариантҳои алиширам дорад ба Opel боз я машаб мефаҳмонем. соли парвишаш 1995 астаи ки суифориш газ бензин, мотори 8 литраи, коробкаш механикаи, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегад утул дорад, ай учет бировардагӣ, 4 та баллон мегад 70%, 2 баллони пешаш мегад 90%, 2 баллони ахираш мегад 70%. дӯстони азиз, аккумулятораш мегад пачка задагӣ аст, мотор мегад кардагӣ аст, хоб хадавой мегад кардагӣ аст ва алиш мегад ба ягон Opel Vectra ё ки ба ягон Opel Sedan кати алиш мешавад. нархи мошин сумаки 30000 сомон аст, бо муомила дорад. хай мошино барои баландкоҳҳо бениҳоят зур ҳастанд. обшим мошинои комфортне кадоме ки махбуш, нархшам қимат нест. 30000 сомон дӯстони азиз бо муомила мешавад, қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. алиши ба Opel Vectra А ё ки ба ягон Opel Sedan кати. мошин дар ноҳияи Ёво якумаш рақамҳои дастии TCL 19 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои растӣ, ахираш 22, ин ҳашда WhatsApp дорад. шахсоне ки мехарем маромад шахсоне алиш мекунем, маромад пешкаш кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астае ки дар кузифи Caravan срочна, соли парвишаш 1996, суифориш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, 4 та баллон 80%, алиш намешавад, тока суми холӣ, мошин транзит. нархи мошина мегад 38 та мегӯем, бо муомила мегад мекунем, мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. мошина мегад омада аз пеш бин махсус бошед, арзон мекунад. дӯстони азиз, ҳуҷҷат дорад, баллон 80%, салон тозак, ҳамаш аккумулятор, ҳамаш нав дорад, бо системаи дуруни моторош. дӯстони азиз, мошинча хай тозак маълум аст. нархи мошин 38 та, бо мегад муомила мекунем. ин ҳамин рақамҳои TCL соҳибшунаи рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. кадометон ки каравани тоза мехостед,
ина баъди шумо марама занг занед маълумотои бештар ва пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. Агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, ягон техникаҳо компания хонед ки реклама дар рақамҳои боло буда 20 дарои кунем, мо реклама мекунем. Лайк казанед, навора то охираш тамошо кунем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Nissan Maxima Cyber, дорам ки Nissan Maxima соли барои 1996. Сӯишвориш бензини холӣ, объем мотораш 2 литр, коробка автомат, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, мошин мегӯяд то моҳи 04-гира ҳуҷҷат мегӯяд, розои 1-3-4 моҳ дига мешавад. Хоб балнош мегӯяд 90% аст, хадавой мегӯяд дорад, салоншам тозака ва чихолакҳои фасон мондагиа. Нархи мошина мегӯяд 30,000 мегӯяд, бо муомила мегӯяд мекунем, ё ки ба ягон Opel карти, ягон Opel соз боша мегӯяд, алиш меша. Мошин дар шаҳри Душанбе дар 33 микрорайонда қарор дорад. Ин ҳамин рақамҳои ҳисобишон 918 аст. Ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Ҳуҷҷат балон 90%, хадавои соз алиши ба Opel ягон ҳамуд соз бошад, сумаки 30,000 сомон муомила дорад. Марҳамататон азиз, Nissan Maxima ча метавонед ки занг занед маълумоти пурраша гирем. Мошинча хай расул кардагиан, чихол, пихол, сису фармар, хадавои ҳуҷҷатша ҳамаша кардагиан. Ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оидаи мошин агар шумо хоҳед фаҳмидан, прамои дар рақамҳошон занг занед, ҳам алиши, ҳам сумакӣ мешавад. Барои фақат харидори аниқ занг занед. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ба дорам ки Opel дути сотка объёмни соли барои 2006 сол аст. Ки сӯифориш газ, бензин, мотори 8 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. Мошин мегӯяд назур набезеб соза мегӯяд. Дӯстони азиз, хадавойшам мегӯяд соз аст, балнош мегӯяд миёна, ҳуҷҷатош мегӯяд бучидаги аст, утумекадагӣ нест. Нархи мошин мегӯяд 44,000 сомон аст. Нархи ахирош дига арзон намешавад, краскаш ҳай соз аст. Мошин дискакои заводской, салоншам тозак аст. Нархи мошин 44 та бо мақсад ки ҳамин нархи ахирош надодим зад. 44 та нархи ахирша мегӯяд, беҳуда мегӯяд, нороҳат накунед. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Хоб ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобишона. Ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Мошин мегӯяд сонад нархи 44 та ахири нархша илтимос мегӯям, беҳуда мегӯяд, нороҳат накунед. хай Vectra объём, яъне ки дути объёми. Шахсони дар ки маъқул аст, марҳамат занг занед, маълумоти пурраша гиред. Касе ки мошинои фурӯшӣ дорад, хона, замин, квартира хоҳед ки реклама кардан, дар рақамҳои боло буда 20 рӯй кунем, мо реклама мекунем. Мегзарем ба шашум великои фурӯшӣ. Дӯстони азиз, великои фурӯшӣ аст ки айкарея омодаги аст, беҳува ине ки сайзтаниҳои зурай. Нархошо 750 сум, 650 сум, 550 сум, 850 сум, ҳар хел нархҳо. Дӯстони азиз, кадомаша хитон интихоб кунед, яъне ки як чандта аст ва доставка мегӯяд ба тамоми ноҳияҳо шаҳри Тоҷикистон мегӯяд доставка мекунад. Шумо интихоб кунед, скриншот кунед, дар ҳамин васафшон рӯй кунед, яъне ки сошаи партои ё ки рӯйтон мекунед, ё ки рафта аз пеш хитон мебинед. Велико мегӯяд, корейския мегӯяд, мақсад ки беҳува ине ки сайзтани зурай, доставка мегӯяд ройгон. Хоб қарор доранд дар шаҳри Душанбе дар 7 километр. Дӯстони азиз, 7 километрда ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобишона. Ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp, Telegram ҳамин чизҳоро пайваст доранд. Нархоша дӯстони азиз бинед, бо қадди соҳибшон мақсад ки гап занед, мақсад ки дига маълумотша пурсед. Фақат мегӯяд дӯстони азиз, фақат харидоро мегӯяд, беҳуда нороҳат накунанд, доставкашам мегӯяд мекунем марама. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. BMW 3 Series аст ба дорам ки соли барои 2003 сол аст. Сӯифориш бензини холӣ, мотораш 2 литр, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, мошин краскаш нав кардаги аст, хадавой мегӯяд дорад, аккумулятораш мегӯяд пачка, чихолакҳои фасон дӯстони азиз задаги аст, қимат, мотор мегӯяд, мақсад ки гарантияш соз аст. Хоб хай дигари маълумоташа бухтон мегӯяд, документаш ки бучидаги аст. Нархи мошин 54,000 сомон аст, боз мақсад ки муомила дорад. Балон соз, хоб краскаш нав, хадавой дӯстони азиз дорад, аккумулятораш пачка, свети фасон, салон тозак. Нархи мошин 54 та бо муомила нашуд, документаш мегӯяд, бо ягон чи мегзарем. Хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. Якумаш рақамҳои дастии мегафон ахира 30 кор мекунад, рақамҳои Тоҷикистон. Дуюмаш рақамҳои 95 тоқа WhatsApp-и холӣ. Рақамҳои 95 кор мекунад ки ин рақамда тоқа WhatsApp-и холӣ дорад. Дӯстони азиз, рақамҳои 30 да метавонед ки занг занед, рақамҳои 95 да WhatsApp шуда муроҷиат кунед. шахсоне ки фақат харидорем. Дӯстони азиз, хоб мошин дар ноҳияи Файзобод, нархи мошин 54 та 2003 сол, BMW 3 сайзтани зур. Ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан, дар ҳамин рақамҳошон занед, ба шумо фаҳмонда метавонам. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Дӯстони азиз, газели фурӯшӣ аст, ки газели мусофиркаш аст. соли барои 2002 сол аст, ки сӯифориш газ, бензин, мотораш мегӯяд 406, коробкаш механика, сайзтани мошин мегӯяд, нахада соз аст.
خب بالنوش میگه دوستان در حالت کاری هسته. خب ماشین میگه داکومنتش بوشیده هسته. خب علیش هم میگه میشال میگه باید ماشینی مایده کردی و سوماکی نرخ ماشین 20000 سومون. نرخ همین گازل همگی 20000 سومون است. 2200 بنزین گاز موتور 46 کتی. خب قرار دارد در نویه عبدالرحمن جمعه دوستان عزیز یکمش رقموی تیسل دستی اخیرش 88 کار میکند و دویمش رقموی راسیا اخیرش 83 نشده واتساپ دارم. بالون دوستان عزیز میونه داکومنتش بود نگسته علیش با یگو ماشین مایده سوماکی نرخ ماشین 20 با یگو سوم معامله میشود. اولی ماشین مگو معلومات خو نگو سوال زیادی در رقمش مراجعه که زنگ زنه با شما ماشه فهمیدم میتونی که وارد پیش مقصد که علیشتونا قدشون صحبت میکنین. خب اینم قم معلومات دوستان عزیز شما دم اگر باشد ماشین فروشی ما رکلام میکنیم مرامت شد ماشه در رقمای بالا بوده 20 واتساپ ایمو تلگرام رو یکم رکلام میکنیم. رکلاممون در یوتیوب میشود در تلگرام در تیک توک در اینستاگرام در فیسبوک هم رکلام میشود. مرامت چیزی که باشد برای فروختن رو یکم با شما کمک میکنیم برای رکلام. میگذاریم با نهم پرینسیپ فروشی. دوستان عزیز پرینسیپ فروشی هست که برای ماشین مایده که برای دیگر چیزا میشود. دوستان عزیز پرینسیپ دیدن خیلی ساده خیلی زوری بده قرار دارد در شهرک پنجاکن نرخش 20000 سومونی است. باز مقصد که معامله دارد درازیش میگه 180 براش میگه 150 دوستان عزیز. پرینسیپ برای ماشین مایده برای مثال ماترول برای 20 چیزا میشه اپشن برای ماشین مایده به نیاز واریانت خب برای مثال گازل برای دیگر چیزا ماشین میشه اپشن برای ماشین مایده دار. یعنی که در کامنتر چند کس خواهش کرده بود که پرینسیپ یا اینا با ما روی کردم و برای شما پیشکش کردیم. باز هم میگم دوستان عزیز بالنوش نواسته کوزوفی همین کلیسه یعنی کوزوف توزه هسته. خب درازیش میگه 180 براش میگه 150 نرخش میگه 20000 سومونی است. با معامله خوب دارد. هر رقمشو کار میگه رقمای 52 رقم مگافون دستی و رقمای دویمش رقم راستی واتساپ مرامت دادن زنگ ارزون میشه. میگذاریم بعد دهم ماشین فروشی. دوستان عزیز تویوتا کمری 10 است که با نرخ ارزان سروچنا سال باریوشش 2009 سال است که سویچورش بنزینی فولیه ابیو موتورش 2.4 لیتر کاروبکاش اتومات ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. 7 ماه دیگه میگه حجت دارد. او طول میگه کاردگی است فقط ماشین یک نروشکا کراسکا میگه تمام یعنی که یک کراسکا فقط یک خیمچسکا میگه تمام دیگه ماشین سود است. نرخ ماشین میگه 67000 میگه با معامله میگه میکنه ماشین هول قرار دارد در شهر دوشنبه و رقمای مگافون دستی و رقمای واتساپ شو دوستان عزیز شخصانی که میخرین در رقمشو زنگ معلومات گیرین. میگذاریم با 11 ماشین فروشی. دایو ماتیز است بادرون که سویتوی زلاتیستی زردک سروچنا سال باریوشش 1999 است که سوژیفورش گاز بنزین ابدو موتورش 0.8 لیتر کاروبکا مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی بهترین میگه قرار داره. ماشین میگه 100% نشد داکومنتش یگموچی گفتگی نیست. دوستان بالنوش هم میونه است. خب دیسکاکوی فاستون است سالانش هم توزه است. نرخ ماشین میگه 13000 سومون است. با ازگر خریداری انیق باشه میگه کانکریت نه بو میگه ارزون و معامله میکنیم. ماشین این هول قرار داره در شهر دوشنبه 13000 معامله سوداش در نزدیک کاپوت ماشین. این است رقم مگافون نیستشون شخصانی که میخرین مرما زنگ زنه معلومات پورا انیشه از صاحبشون گیرین. آدمایی که همین نواری ما رو تماشا کردین اگر که در همین نوار ماشینی معقولی که نیفته باشین در کامنت نوشتین که چی مارک باشمو چی مارک ماشین باشمو در کار هستیم نایفته ما پیشکش تو میتونین لایک رو دوستان نزدین نوار رو تا آخرش تماشا کنین. میگذاریم با 12 ماشین فروشی. اوپل استرا اف اس بادرون که در کوزیفی کاروان سروچنا سال باریوشش 1994 است که سوژیفورش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر کاروبکا مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. دوستان از این ماشین فقط همین نروشکا یک کراسکا میگه تمام ماشین خیلی سوزا میگه صاحبشون فقط میگه کانکریت نه خریدارو. نرخ ماشین میگه 14000 میگه برای کانکریت نه خریدارو میگه با ارزانی خوب معامله میکنیم. ماشین این حال قرار دارد در ناحیه جلالدین بلخی رومی. دوستان از ماشین سوز فقط نروشکا یک کراسکا داره همین خیلی فورا های میکنه خوین مقصد که میکنین شد خیلی شما محبوب باشد. نرخ ماشین 14000 سودای خوب میشود. این رقم مگافون صاحبشون بدون که زنگ زنه معلومات گیرین. لایک دوستان عزیز نزنین. این بود دوره اوزر ما تو ویدیو